أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muna-muna ingkatan puji sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala amin nagdil kato chance taufik hindi alom simbulan Ramadan nasalasay ta in ibadah puasa demikian salawat iwan salam murah-murahan atas pajunjungan sing kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaluarga niya iwan pa mga sahabat niya mga palanggungan ko maumaas ko amun sangat ko hihormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idul Fitri amunin adlaw amun sangat tud nagpupunyay kalabihan ha umat Islam. Amin adlaw ini amin adlaw pagkukuyag, adlaw pag-inumpong, adlaw pagpunpun sing kita kaluarga Jamaat Ahmadis, sing kita as pamilya. Iba't beto resab adlaw ini pagsilatur rahmi, pagbisita antara pakanya keluarga. Iban imahalga dito amunay nini in adlaw daraukan. Hauno naubos tanamayan natimpus in hipo sin mabarakat amunain magpuasa. Nasuway ta tumtumun asubon teng ginhawata uno in daraukan atawakan kasanyangan pagkugkuyag among naghariraya kita nyo. Allah Ta'ala nagparaman alam al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 183. Ya wajib kato in magpuasa abat supaya mahinang manusia bertakwa. May darawgan sa bunal amo na darawgan amuin nakawa ing katakwaan. Along sin history sin Islam, in Idul Fitri ni tiagnaan sin pagkukuyag, sin paghariraya, sin Rasulullah SAW, sin mga sahabat niya, ini ni hawaktu bunu Badar, hay karwa Hijriya, doon na Madina. Na bang bediin, in kahalan niya to sin paghariraya nila, amo na ito yung pagkukuyag sa lagu-lagu sa wabsin daraugan habunu Badar. Jadi ini ni awang tud palhubungan niya in Idul Fitri ni ha perjuangan iban sin pangorbanan. Awang tud ini palsupatan niya mahugod sa lagu-lagu niya habunu de sa Badar. Allah Ta'ala nagparman walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Surah Al-Imran ayat hanggatus kawantagto. Sa bunal tud ni Allah Ta'ala tiawang kamu halom bunu Badar parahalin kamu halom kadan lamah. Ini ni manunjuki tuput Allah Ta'ala doon ing kusog kawasa halimah sin Allah Ta'ala. Jadi indarawgan bukun sa ini di matong ha magaan ing kahalan sumakawa tiranan dahing ha iman kuat makusog mahuhot iban yung doon ing katahan kasabal iban nasin hipusin pangorbanan. Namun ini yung pangadjian makawata hakisa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos mari kita tumudyo wayron do kaing
in Ramadan amunain spiritual camp training sing kita niyo. Amunain Ramadan ini practice training sing kita niyo. Amin tumahan sing ginhawata lanuan inatayta magpakusog sing pag-iman ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapagsabda siya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis Bukhari wa Muslim. Amin sila nagpuasa alom sin bulan Ramadan yan. Hay po sin pag-iman nila ibang sin amal sole hahulat-hulat nila hapala tutungbasan ding Allah Taala ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yan po ni mga padusan nila piapas sin Allah Taala mga kadusa-dusahan nila. Ajeri in manusia amin success amuna gimua halom sin bulan Ramadan ini doon keadaan yang pun yung mga kadusa-dusan nila. Jadi inhatian sin Idul Fitri ni ini ni amuna magbalik kita pa fitra amuna suci kasucihan kalanuan na yung Rasulullah SAW nakapagsabda kullu mauludin yuladu alal fitra in tiap sin bata among bago piag anak yan in situation nila, in keadaan nila na fitra. Na yung kita, nagbalik kita pa, fitra. Di amon sa pantun, amon bata-bata, amon piag anak, bago rayon. Na bang sutsi, bang bata-bata, sutsi, mayroon pa yung mga amal niya, sumakawa sutsi siya. Na jeri, pagkwasin Ramadan ini, kalagyan, continue tato, uni na mo nagkay ng tabulan Ramadan, mga amal karayawan. Habot supaya, magbalik ni sa tumodi mga amal yato, hinang pakarayawan. Jadi amuna ini in pagpuas sin Ramadan ta amin hulat-hulaton tene atawakan puson sing kita kawuon sing kita amuna in palabihon ta pa suciyo ni natayta palabihon ta pa parayon ten akhlak ta palabihon ta pa bangbiling kita makasuk pala Taala matao di mga janji atawakan mga niat ihlas ta amun rasya tapok pala Taala along simbulan Ramadan paragbuson tayo yung janji tato mahukot atay sing kita nyo inshallah Taala bangman ni continue bukon sa bulan Ramadan mga yun kita nyo kusog jari hajaman na kauna yato yung mga bangsa Arab nagula din doon habang sa Arab yun awon din doon paghariraya resabsin sila awiron pen puasa awon din doon paghariraya sin sila sa magpiesta kagi iban halom hiluhara sumakawa in Rasulullah SAW giantian niya to sin dua Eid amunain Idul Fitri iban sin Idul Adha na ini manunjuki in Islam hinduan desab kita awon din doon balance antara sin ibadat iban sin pagkukuyag at iniya bukon sa jaha ibadat sumakawa awon desabin paglami-lami atawakan kakuyakan pagkukuyag na halom simbulan Ramadan kasayuhan ta awon ini tung kabahagi ashra ikaysa niya amunain rahmat ikamarwa amunain kampunan ikamatu amunain lapas dengan pinarka salamat dengan pinarka na manusia amun naghasil atau kan nagsukses amuna ngakawa siya kamumfaatan dengan katan amun stage na sabot ini jadi mga sahabat radhiyallahu anhum ajmain mga sahabat sin Rasulullah SAW in sila ini amun ini pangawaan suntuan sing kita iban sambat sin founder sin Jamaat Ahmadiyah amun kawaan suntuan sing kita amun mabiya sin mga sahabat sin Rasulullah SAW in Jamaah Ahmadiyah mabiya sin mga sahabat sin Rasulullah SAW biya na misal tana Hazrat Abu Bakar Hazrat Umar Hazrat Utsman Hazrat Ali radhiyallahu anhum ajmain jadi in sila to magpuasa adlaw magibada hadum beturisam yaun sila kurban nila impamaybay sin sila impangalta sin sila inyawasin sila kalna pala talagang parasul niya tanda sin kasilasan nila pala talagang rasul niya namuna yun imparjuangan amuna yun impangurbanan pala tala nagparaman inna in tasbiru wa tattaqu yuddidukum rabbukum bi khamsatil afin minal malaikati. Jadi tatabangan sinatala ini dumatong siya mga manusia yaon doon in katahan
yaon doon yung kasabar, doon siya tatap, istiqamah siya, amundi siya tumaykod, tatap siya rin doon, hadaan sin Allah Ta'ala, iban takwa. Najari inidul fitri ni, aon to din palsupatan niya, bukon sa Diya pala Ta'ala, malaingkan papagkaimano siya. Inidul fitri ni, amunain, Rasulullah SAW nakapagsabda, hadis Abu Daud, farada Rasulullah zakat al-fitri tuturatan lisaimi wa tutatan. Abu Daud. Jadi masampul na majukup in puasa tiranan deng ha mag zakatul fitra. Zakatul fitra ini amuna atau kan sadakatul fitra ini ni ipagpajukup sa ipagpasampul na sin mga amal ibadat sin kita puasa. Sabab aun yan magpakabisara kita menjadi asya-asya buku mapatut menjadi aun dengan mga magkakabtang ta damikyan aun de mga amal ta na magdihil kasampurnaan atau ka magpajukup kanini sabing kita as manusia na amunain zakatul fitra. Jadi amun yon in magsuci sin ibadat sin kita tumawang desab aun desab palsupatan niya pagkahi muslim pamanga pakil miskin iban latag na katan amin maaun in pagkukuyag pakanya halo man sin din. Jadi amuna ini in sunnah halo sin Idul Fitri ini silatul rahmi sadaqah iban magdil kakuyagan kasanyangan paglami-lami atau akan paguyong katawa antara pakanya halo sin Idul Fitri ini. Na unuin piyang Hindu atau akan sunnah si mga sahabat iban sin Rasulullah SAW bang magmeet na antara pakanya yung mga sahabat magsalam-salam sila amin sunnah taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Pangmanda kiabbul sina Ta'ala in mga amal kakainang sin kita amul lumaway bulan Ramadan yaon damikyanin kamo bangmanda yung Eid ni maghipo sa sin karayawan insyaallah Ta'ala iban sa kawan na sintahon. Jadi bukun hatian niya in paghariraya amo maglabi-labihan amo magpiesta beturisab amo maglabi-labihan in mga amo bukun na si halugal atau ka mapatut. Diri in Idul Fitri ni bukun maksud berlabi-labihan sumakawa maksud din ni suy pauno in pagsarang sukul din di halom sin Eid ni sabab aon din kato na matao di mga nagkainang ibadat yaon ni mga magpakasambayang tarawih us matuod magjamaah rin di kamasjid-masjiran magtarawi rin doon aon na mga nagpakatam al-Quran nagpakatamat Quran aon na namin nakapagtahajud berjamaah di halom simbulan Ramadan ini amun limabay yaon subay haadlaw ini aon di tumimbul ka to in pagsarang sukul pala Ta'ala yaon kita kyarilan to chance nakasud halom simbulan Ramadan. Jadi beturesab magzikir ilahi tumumtum pala Ta'ala jagahan ta in kasimpol sin Eid ni. So pagpuasa dya sin Eid ni pagkinsum niya to in sunna resep sin Rasulullah SAW iban si mga sahabat niya sa rundon magpuasa sila nakasukul sin wala nakapuasa atau kan aw namun nakadaha nila na salasyon nila magtuya bulan Syawal ni in puasa amun waro nila natunay halom sin bulan Ramadan yung mga sahabat o siya tutunayon nila in puasa sunat amun unumin taod niya halong dasin pagpuas naman sin bulan Ramadan amun yung bulan biyaon ini bulan Syawal ubus beto resab in Rasulullah SAW nagpahati resab in bulan Ramadan bukun siya ni amun akhir hinapusan sin amal ibadat sin kita sumakaw amun in awal parubahan sin ruhani sin kita niyo. Jadi indarawakan sa bunal niya amunain naatubang ta amun halom sin bulan Ramadan niyo to naatubang ta napuputa in hawa nafsu ubus amun mas baraw pa mun nainang pakita mun labi patud marayaw insyaallah Ta'ala ubus labi masuk pala Ta'ala namun to indarawakan sa bunal niya. Jadi bukod sa jarito ha magtahan si pag-inom makan biyan iban na sin kaybanan niya damikyan Eid ni bukod de sa hatian niya doon de sa baha magkaun-kaun na sadya magpakayan sin bago iba magpiesta-piesta bukun sumakawa kabalikan yaturituin pagsarang sukul pala Ta'ala impamudjikan niya iba murah-murahan magsusuk pa kita tudjukan niya tirandang deng ha bugbukan ten amal tadto injanji tadto
Jadi mga palangungan ko, mga jamaah hadirin, dimurungog, tanhurmat, iban haipusin, kaihlasan, mayari nagpunpun kato sa taipusin kugkuyag, Idul Fitri ni, amunin adlaw daraukan sin pag-iman, adlaw magbalik pafitra, adlaw amun hibagi ta, inuwi day doon kato, ibang pagparulita, papagkaimano siya. Na marikita nyo, dilan natutud kusog, Ramadan sing kita nyo yato, hasakabaan na sintaon sing kita, murah-murahan, inru yato, in spirit yato, di siya, maig doon kato, amin yun, kita halom sin rida, ibang kiaridaan sin natala. Murah-murahan yung natala, dilan niya kita, amin taufik, mag-amal singkatan mga ibadat na sabot, taqabbalallahu minna wa minkum, min al-aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Habyaon aun khutbah sin huzur sin lima bay ratud hayrayon kabi ira na alam din na kapag jama kita rin di nagkita sin khutbah desab sin huzur Idul Fitri na aun duaan niya among papalapayon halom sin dua sin kita nyo as Ahmadis amunain abang mayanda in hula Pakistan yaon in mga sara nila rin doon yun, mapudara, maigda, amin bang manda luhaya, freedom, in mga jamaat Ahmadis din doon, mag-amal ibadat, hamun, inshallah ta'ala, asusungon ini. Murah-murahan, magsama-sama kita na magdua, pabaran na to, pa jamaat sin kita nyo, pakalwarga sin kita, pakatiluakan na, iba na sin hula habyaw nini, bangwirun din doon pagtuhan, asal, bukod na sadya, tutugin atay sin sila misan hipo na sila sing kasanyangan alta dunya sumako masinaman sila yaon umapas-apas gamman kumaon sin hak sin kewanan kumawa sin hula sin kewanan kumawa sin mga kapatot sin kewanan sa buron na to didto impagtuhan impag-agama matadunya na sa jakatan jadi suwera impunan niya magbalik pala taala murah-murahan in nasihat ini in khutbah ini magdil kato kusog bulansang amin doon kita tatap halom sin takwa ini halom sin jamaat ini halom sin Islam ini magpapano sin agama niya habat supaya insyaallah taala in kita mag-success insyaallah taala dunya akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah rahimakumullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Biyaon magsama-sama kita niyo magdua berjamaah ako yung mag-lead jamaat ta kabiyaksan niya silent prayer. Jadi silent prayer ini ako'y maguhan us pa kanya kato ini magdua kita nyo habasa sing kita nyo mura-muran tay maunya tukatan hikumpul na to tukatan hambukon na tukatan magdua kita nyo padarat sinatala in kabiyaksan sin jamata amin duaan niya silent prayer ini amunin magbismillah kita magsura al-fatiha kita o siya to magsalawat kita para Rasulullah sallam nabangon Quran at tawakan hadis amo memorizing kita magdua kita rito pasalamu ito yung mga dua-dua amo mustajab na siya nabang sa pangaway dua habahasa kahatian tudsing kita suminup palong pikilan ibang sinatay sing kita nyo tumasdik kita nyo biyaon ini magsama-sama kita nyo magdua tayak na to yung lima na to humarap pala tala dua auzubillahi minasyaitonir rajim.